Ok, ljudi, evo nas ovdje, idemo na transfere. Sad ćete vidjeti koji ću ja igrača da dovedem. Da, čekaj. Neba, Atletico. Barca. Pošto imam, Ronaldo je koštao oko 20 nešto hiljada, a ja imam sada 17.000, a mislim, jest. Suarez je 13.000, tako da ćemo njega da dovedemo. Idemo dole, skroz ovdje. Idemo umjesto od toga da ga stavimo to tako. Teams, to idemo dole. Tu gameplay, to evo ga gore. Ajde, može i tako. Tako da, ljudi, imamo sad dva jaka igrača u špicu. U sljedećem klipu najvjerojatnije ću, ako skupim para, kupiti dresove meni, to jest mom timu, što će biti, ja mislim, super. Tako da idemo, odigramo jednu utakmicu, atraktivnu i dobru. Idemo ovdje. Gore. Ovaj tim protiv... Aj, može taj. Idemo kick off i krećemo u utakmicu. I ljudi, ja ću malo da se zagrijem sa mojim novim fidget spinnerom dok ne krene utakmica. I mogu vam kazati da je dobar fidget spinner. Baš odličan i fenomentastičan. Ovo će biti klip drugi za danas, tako da nećemo više snimati danas klipa, ali sutra ćemo snimiti da isprobamo ovaj fidget spinner i vlog će biti, uglavnom možda još koji klip. Wow, what the fuck, brate? What the fuck? Cristiano Ronaldo. Kakav gol. Bravo. Idemo dalje. Probio sam i, brate. Odmah na početku gol. Ljudi, nisam odavno igrao ovog PES-a, tako da, zato što sam bio tamo i onda nisam mogao sam malo da se navikne. Bogam sam se naviku, bate. Bate moj, 2-0, šta je ovo? Luis Suarez, brate, ruši sve pred sobu. To Lujke. Ne, nemoj proći. Kak je offside sad? Ok, ljudi, izgleda, to jest nije izgleda, sad oni imaju priliku, ali zaustavljam i ja, to jest još i nisam zaustavio. Oh shit. Super. Suarez, ajde Suarez. Ide, kak je offside opet, brate mili, jesi ova sudija klinja. Idemo dalje. Emenike, moj Emenike, pa. Ajmo Song. Ide Song, ljudi.
Golčina je šnacka. Kakav ljudi gol? 3:0. Ovo je neverovatan rukavca. Poluvrijeme. Ok, ljudi, krećemo u drugo poluvrijeme. Bom, bre! 4:0. Luis Suarez drugi gol na ovoj utakmici. Ali igramo. Ova je utakmica stvarno nevratna. Jaj, ne! Nisam uspio stići. Emenike je dobio žuti karton. A, brat. Wow, gola! Koji gol, brate. Bravo, Suarez, hat-trick. Gledaj tog igrača. Moj omiljeni igrač, znači hat-trick Luis Suarez dao, brate. U leći, majčkice moja. O, šnacka. To je to. Ajmo Ronaldo, daj drugi bar gol, šta je tebi Ronaldo? Bom, evo ga, 6:0 ljudi, ovo je derovanje, brate. 6:0. Sve Ronaldo, drugi gol. Na ovoj utakmici. 3 gola Suarez, 2 Ronaldo, to je 5. I daje, ne znam da li Song kono bješe 1, to je 6. Song, ja mislim. Hoće li biti još jedan gol Luis Suareza? Luis Suarez probija golove, what the fuck, brate. To Suarez. Sedam nula, brate, ja ću ovo odrati. Obi. Ajme sad daj i crveni. Žuti, Luis Suarez dobio žuti. Dobro, nije dao crveni, mamu mu jebe. Uše, to bravo. Ne, bravo, Courtois. Bravo, Courtois. Idemo prilika, još jedna prilika, ide Ronaldo. Preko Ronalda. Ronaldo, brate, ajde Ronaldo. Moram promijeniti broj Ronalda, znam da je 11. Uvijek zaboravim da mu promijenim broj, ali ajde. Ne, bravo, Courtois, šta skida. A Courtois, vrante, zidi. Ok. Bravo, Courtois. Ajmo Ronaldo. Bom, brate.
Bam! Cristiano Ronaldo 8-0. Neću više da im dajem, tako da ljudi, ova utakmica pobjedina s 8-0. Ja mislim da je lika sramota. On se zajeba, lik hoće još da mu dam golova. Bum! Aj jebi ga. Udobraše ga, ali neće moći ovaj naći. Eto. Uzet će golman. To je to ljudi. Osam 0 odigrano, pobjeđeno, specijalno i super. Kakva sjajna pobjeda, dosta golda smo osvojili. Tako da ljudi, ja mislim ovdje bi završio live, test da ovdje. To je to ljudi. Kao što vidite, malo vrtim fidget spinner, u sljedećim klipovima će biti i trikova. Obavezno pogledajte moje klipove jer imamo 8500 pregleda. Tako da ljudi, ja mislim da večera ćemo možda istići, to jest ja mislim da ćemo do 9000, sutra do 10, da bi mogli do kraja ljetnog raspusta, ako budete vi to željeli, da stignemo do jedno 15.000 pregleda. I želio bih sve da se zahvalim u podršci i ne znam šta bi još da kažem. Ja sad odjavljujem ovaj live stream. Ako vam se svidio ovaj live, obavezno ga lajkujte, pogledajte moje klipove, što bi prije da stignemo do 15.000 pregleda, to jest nemamo još ni 10. Mislim u sljedećem, a do tada veliki pozdrav.